Kita sudah sampai di Ramang-Ramang. Jadi selamat datang di Ramang-Ramang. Ada nih reporter khususnya bos ini. Kembali lagi kita bersama HI UNAS Departemen. Jadi Ibu Seni dan Ibu Isda, kita sekarang berada di Ramang-Ramang. Kita akan jalan-jalan naik perahu. Jadi stay tune, jangan lupa share and subscribe. Oke? Di perahunya. Yeah, I go first, so you can all laugh. Okay, bring your cameras out. Bring the camera out. Okay. Careful. Like that. Over there or over here? Whatever you like. Just like. Ini Ramang-Ramang. Oh, be careful.